Just call me. Oui, chérie. Meze neza, bébé. Où est-ce que meze? Agajeri cyo gukundira wari update kabisa. Wakije umuntu ngaho ngino muzimye rero. Uratushyeneye umuntu kuzimya. Ngiye ngoza nanubwo ari ku mutima ni mu mutima. Love you too. What's up, Dave? Chris. Mariam, no. Dave, come on. Come on, Dave. Mariam ndimo kumufasha kuguma mu mirongo wenyine. Iyo muri bari mwishe. Ndimo kumufasha to. Kuva ryari umara abagore babandi mu mirongo bavuye mu mirongo. Man, ibyo ngibyo ntabwo wabimenya. Sibyo? Ntabwo wimenya turi uryamana na Mariam to. Ngicyo rero gituma wumva ushaka kuryamana na Mariam buri kanya. Cyo kizatuma umugabo waza akakurangiza. Mariam se umugabo we muzanye gute? Icyambere cy'umugabo we umusirikare bagiye muri za misiyo. Oh gosh. Oh gosh. Mana fasha Mana fasha umuhungu wawe Chris igabone kaminuza irangiza. Chris. Urongora umugore w'umusirikare. Dave, winera ubwoba wanyu. Ibyo ndumva ari ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe. Jya usenga Imana ntazagukeke. Ajya akeka ko amuca inyuma ariko we ntazagera akeka ko ari wowe umuca inyuma. Wowe ukeka niko kabi. Serious? Seriye man. Man. Narindaza kubyigaho to. Wowe bitekerezo bihindura inzira zikiri mu nyabagendwa. Genda ureba ahandi kabisa. Bya nanga ari umuntu wo gukinishwa. N'ubu uzi ibintu aba yarahuye nabyo mu gisirikare. Yaza akabikumariraho byose rero ukina n'umugore. Dave ntari bimana. Yes. Kugende no mugende mo kubitekerezaho njye muri dushe njye kumureba. Nari. Message arayobye wabaye. Tunyoheje amafaranga. Amafaranga na gutya. Salama magarira iki? Bisheri. Yambi sheri. Yambi be. Iminsi myinshi mugore mwiza. Ni myinshi cyane. Sha noneho nanjye narambiye burundu. Ndumva nasezera n'ukuri nkaza kwibera huri. Oya mugabo sha. Sheri suvuve mu kazi urugo rwatera imbere gute? Sheri ntago nabura ikintu nkora ndi hafi yawe wanyu. Okay. Nta kibazo tuzabyigaho turi kumwe sheri sibyo? Nakundi. Hanyuma se amafaranga nakoherereje warayabonye? Sheri niwe wohereje amafaranga? Okay. Gusa mu minsi iri imbere unyitegure ndaza. Akazi kararangiye sheri? Ya karaba karangiye. Ni karibu mu rugo rwawe mugabo mwiza. Okay. Nta kibazo sheri. Reka njye guhaha tuntu twaye twanashize. Sawa bye. Ndatashye. Tashira. Nakubuzaga nyigukunda none ubu ngubu byararangira. Ndashye. Barasuzanya iki?
Amagara. Jeff. Yes, baby. Baby, uzi ko ndi hanze. Naboneye kwinjira nabanza kumenya nimba akayaga karimo guhuha neza aho ngaho nta kibazo. Okay, nari. Yo, baby. Jeff, hari ikintu ndi kwiyumvamo ariko kitari cyiza. Igice ubwo. Navuganye n'umugore wanjye. Ariko numvise imvugo itakiri yayindi. Koko se? Ubwo se si ibintu wishyizemo? Jeff, umugore wanjye ndamuzi. Iyo yishimiye ikintu arabigaragaza. Gusa mu kanya turavuganye ariko ntangoye no kumva avuga nkaho ndi kumubwira ibintu bisanzwe. Niba ari uko bimeze kuko harimo ikibazo. Waba ujya umubwira igihe uzazira se? Jeff, urumva nakora iryo kosa? Sinshobora. Ariko nyine ngomba kugenda nkabikurikirana nkareba uko bimeze. Yeah. Tugendere. Babe, what happened? Winyegera. No. Babe, winyegera. Please, ufite ikihe kibazo? Nagusobanuriye iyo umugabo wanjye agiye kuza ntabwo ambwira igihe ari buzire n'ubu mu kanya araza ntabwo nzigaraza ryari kuki ari gushaka kunyuma. Umva rero mubwire. Wanze nyane kujya mu muresha? Ntabwo ari ibyo ngibyo mbizi. Baby. Baby, nyumva. Unabise no mu rugo bwanjye bwawe, urumva? Nta munsi n'umwe ushobora kunkoresha. N'uwo munsi ngo mbyemere. Wanzanye rero hano kugira ngo ubigendereho turyamane tu. Ubigendere igihe kinini. Ndakwiye ngo nagubye ibintu byakunda. Calm down. Gabanya uburakari twumvikana. Twumvikana iki? None nugumya uzana amahane gutyo biragenda bite? Nicyo gisubizo. Baby, nyumva. Nta munsi n'umwe nshobora kubaho nge nawe tutari kumwe. Ntabwo byakunda. No. Baby, ntabwo byakunda.
bebe ushobora kuba utumva ukuntu umeze. none nkora iki? nkore divorce? ego birakunze byakunda mani.